banzo yemerere naye abasiramu mu district y'Ibanda beteranira hishomero rya Rugarama n'ikigenderwa cyo kurundana itafari ryo kumaririza cyombeko kikuru ecy'obusiramu ehurwe bembero district kade Sheikh Yusuf Karure kandi umurimo gusigire no guteberezwa kumaraho miliyoni 50 mu sente za Uganda kumalira administration block ahashite bikuru hari Rugarama isente zitwatungire zikatubasa n'ibikwato bitwatungire bikatubasa ku rugamba dirisa okwika haringi bimu hoturi hati kandi fundraising yerizoba tuwatugenderire kurebeka ngo turuga haringi bimu tushakari kizimbe cyo kandi twantwenda ngo mwako gutubase kukimarira naza kuzamu offices zone ya district yanjye chairman ya secretary rero side ndizo ntwenda stekaho irwaro. Bishop Amos Magezi umureberezi w'ubureberezi bwa Northwestern Kore na washira hamukoro gukanda simire nkwataniso mu nyikereza ahabwe ntunguka aro mathematics yensiramu na mathematics ye katoliki kashi kutwantugamba ebyamagara esiri kwe kuza kurume banza yakubuze dini yawo omukoro gwo kurundana sente za bwombeka gukirwa habebembeze batari bamwe na bamwe mwene turi ahabusiramu bukuru umuri Ibanda tekwa kuhereza ubukuru bwa kubuzireki nko kuburi haza abandi tubakucyetegereza nafo kutwara bye bintu inshaba komite y'abasiramu okutamu amani minji nomanyane bagira ngo polisi nyamba nagawutireho abo kuba nko kutwahurira icyombe kwe kiturugwire buringwa nacyo kitija kugira mefume yo kugira ngo tikirihwa tutamani minji tombeke nka bishop ko yatwegesa tubenke bazita kizirwe nanke zizirwe zirutembekera zirukombeka nenshwa niki Gashakwa Timothy Mushabe.